a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Wetso ka tlhamallo go tsa toropo kgolo ga borone tse ke dikgang tsa television tse di go ba le nakaelo sa bone le tshepiso sekolo ka puo ya diatla ko ditlhogong ikodisetso ditlhopho ya tlaleletso ya bobedi e phaketse e simolotse go rara lefatshe leno le kwa mafatsheng a se fa barui ba kgaolo ya bobirwa ba lebogela tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go boa ba phimotse dikeledi mo tsa metshameko matlhogonolo botlhole a fenya kgaisano ya Road Cycling National Championships ya ngwaga. Dumelang, ikodisetso ditlhopho ya tlaleletso bobedi phaketse e simolotse ko mafelong a botlhophelo otlhe mo Botswana le ko mafatsheng a sele. Ikodisetso ditlhopho eo ya kgwedi ya motsheganong e le 31 lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC la re letse tshwetso ya go dira ikodisetso ditlhopho ya bobedi ka tikologo ya ntlha e reteletswe ke go tshwara dipalo tsa lekgotla leo le di beileng go ne ga ikwadisa batlhophi ba le dikete tse di fetang 142 mo tikologong ya ntlha ya ikodisetso ke gore 810,974 fa mo tikologong ya ntlha ya ikwadiso ya tlaleletso ditlhopho go ne ga ikwadisa batlhophi ba le dikete tse di fetang 74 ke gore 74,550 lekgotla la IEC la re le ikaeletse go kwadisa ditlhopho batlhophi ba feta sedikadike mme ka jalo ba solofela gore ikodisetso ditlhopho ya tlaleletso e welang kgwedi eno e fela dipalo e tlebe e tse di kgatlhisang ya tsa go ikodisetsa ditlhopho mo go tse dingwe dikgang tsa barui ba bobirwa di ba kaile fa tiro e dirilweng ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go bo puso ya gagwe e ba phimola dikeledi ka leruo e le ntle thata e bile ba e lebogela ba tlhalositse fa tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ka seo a ile go lekola tswelelopele ya tiro eo ka tshipi ko motseng wa Bolwe. Tautona Masisi o ne a gatelela gore tiro eo e kgonnwe ka morero tirisong mmogo le kagiso tse e leng matshego a lefatshe leno. E ne ya re ka ngwaga wa 2021 kgwedi ya Lwetse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a solofetsa barui ba kgaolo ya bobirwa gore o tsaya boikarabelo jwa go rarabolola matshwenyego a bogodu jwa leruo jo bo neng bo ba humanegisitse ebile bo amile tshireletsego ya lefatshe. Dingwe tsa tse a neng a di solofeditse ke leruo la phimolodikeledi go fetla itsholelo le go busetsa kagiso le ledula mo kgaolong le lefatshe mme gompieno o tsile go nna mosupi jaaka tsholofetso eo e diragala. Ke tle go tswa mosupi gape ke le lebe matlhong ke bona gore a le tshwana le ya ka nne ke bua le lona ka di 9 tsa September 2021 gone mo Bolwe ka bangwe re ke re bolela gore ke a go leretse dikgomo ke a go rabola gannye ne le sa dumele re hano gompie me go maleba tota gore ke leboge tautona a Zimbabwe mo lekane wa mi o na mpha tsebe a nthetsa ke tsa gore nthangwe ya gore be go nne pharologanyo ke ya gore ne re tsana jang le mebuso ya kakwa mo nakong tse di hitileng se sa ra gore le mo nako ya gompieno tshwaragano ya rona e nne e go godimo gore le ruo le sekala la hela lona le ile Zimbabwe maiteko a nne go godimo a gore re bone babirwa ba boela mo seredumo sa bona sa kgomo jaaka gone go diragala. Tiro e tsamaela kwa motsubong mo Mabolwe e le motse wa bofelo mo go e ferang bongwe e neng ya megile
go abiwa dikgomo di le 546 tse di neng di setse mo go tse 2827 tse di neng di rekilwe le dihutsane go abelwa batho ba le 958 ba ba neng ba tlhomamisitswe. Barui ba dithota di le 4 ba neelwa dipoo tsa letsopa la Shirley, Brahman, Limousin le Simmental ba bo ba di kwadisa ka maranyane le go di tshuba go rurifatsa gore jaanong ke tsa bone. O tsamaya thata o senya tšhelete we ka ntho wena o e nyaka gore o die bjang ngwanaka o nyaka gore motsitsana ola o seilweng ke ba le bana banje ba sa o lotolola ke ye o lotolola ke nyaka gore kwa ke yandeng ba nje mose gore o e lotolola bjang ka gore ba birwa ke didonki bana ba sa tsebe selo ke o lebogela gore o phumotse ba birwa bodonki Masisi. Tota ha ke lebile dipotse le gore re di hilo gompie go gongwe ke nang go le kere ha ke lebile Sherlyn ke lebile Simmental ke lebile Limousin ke dipotse le gore ne di le scarce. The only bull ye le gore ne ntse le teng ke Brahman mme tse tharo tse ne di le teng mme ka butsana gape kana cross ya 75% 80% ga e tshwane le mpio tota ke kgona go bona le mo dipampiri gore e pio la seo ka selo le bogela hela thata ba birwa gore se jwalege le la hatshelo thela Botswana go gope ha re ba pileng le melolwane teng ke gone re ka kgonang go humisa la hatshela ka nte go humisa Batswana ka kgomo re tsa mo mananeong a tautona na setse a buile bogolo jang lone la temo le tlotlo ga mmogo le la thuo le tlotlo. Thulaganyo ya leruo la phimolodikeledi e tsile ka nako e puso e otlolotseng letsogo ka mananeo a temothuo go tlhabolola le go godisa mohama wa temothuo gore o ntshe dipoelo tse di kwa godimo le go tswakanya metswedi ya itsholelo. Karabo Molusi, BTV News, Mabolwe. Kogumare mo parlamente wa kgaolo ya Ngami re Caterpillar Hikuama o tsebisitse banni gore o tla fitse dikopo tsa bone go maleba tsa gore ba agelo sepatela sa maemo a Sanyangagwe ga mmogo le sekolo segolwane. Banni ba dirile kopo eo phuthegong ya kgotla e neng tshwere mo parlamente wa bone Bosheng Tumisang ke latlhilwe le Tiny Tshukudu. Mo phuthegong e ya kgotla banni ba ne ba lekodisa mo parlamente wa bone fa ba tlhokana le kokelo e kgolwane ka motse wa bone o setse o godile. Mo go tse dingwe ba supile gape fa ba tlhokana le gore ditsela tsa motse wa bone di bankangwe ka seo se ka thusa go tsisa dikgwebo le ditlhabololo mo motseng wa bone. Wa le ka ka se patela le ka ka se ya go le ka ka se papa tsamao ra go ba go ntele gore president ya ha o palelo tsaba go le tsa minister a teng president ra go le ya tsaba go le tsa minister wa se patela a teng na go itse councilor ba e go di ha sa tsona ba ta dambi sai ba ta land free land free ba ta ni ta ke lo tsa to go mo go tsia go go mo ba ta ka iso a te kwa a bo ga ba ka telo a mangwana a hisi gore batakala ska gore ga go sekolo go tsena nnete a ntse go tso mo tona ba ta ba kwe hela ka motse o go la yana o tlhokana le di office o tlhokana le dikgwebo o tlhokana le dilo tse di harogane go ba tse dumare gore bo rra dikgwebo ba te ka bona ba te ba ntle le dikgwebo mo motseng. Fa araba dingwe tsa dikopo tsa bone Rre Hikuama o tlhalositse fa ta fetisetsa molaetsa wa bone go ba maleba. Bogolo ke eng ka gore Gumareti headquarters ya rona ya Okavango district gongwe ga dirwa a sub district gone ko ka gore le one go approve gore Shakawe is going to be a sub district gongwe ga decentralize wa hela gore dithuso tse dingwe le di-service di isiwe kwa mme mo a le go nna tsone tse di sia tshwanetse go nna ka gore se headquarters ke yone kgang e re tshwanetse gore re emele ka dinao re bue gore re se ka ra iphitlhela re tshwere dikago tse di sena ditirelo le leina la headquarters le le sena ditirelo. Le fa go ntse jalo o ne a tlhalosetsa morafe ka melao mengwe e akanyeditsweng go tsenngwa mo molao motheong e tshwana le ditshwanelo tsa ditiro le tshwanelo ya manyalo a batho ba bong jo bo tshwanang.
Moporesidente wa Matete Molopo wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti a re nako e gorogile gore Batswana ba simolole go leba temothuo e le kgwebo. Dr. Dikoloti yo a neng a bua sekoletsupong tsa balemirui kwa motseng wa Digawana a re ba ka dira seo ka go tlhabolola tse di tswang mo temothuong go itirela madi. Pego ka lone Sekobo. Ditshupo tse di leng mo ngwageng wa boraro maikaelelo magolo a tsone ke go rutuntsha setšhaba ka kgwebo ya temothuo le go tlhabolola ditswatemong. Dr. Dikoloti a re go tlhabolola ditswatemothuong go tla thusa go tlhama mebereko go tokafatsa itsholelo le gone go oketsa ditswatemothuong. We have increased the product range. A ke re la itse gore mo teng mo temothuo re tsentse sunflower. Ditswa sunflower ga di kana ka sepe mme ebile di tlhwatlhwa kgolo. Madi hela madi a ko value additioning. Mebereko e ko value additioning. Your money is locked in value addition. Tuto e gompieko re tla dira gompieko re bone go ra e somarela ba gaeso ta o tlo ba rona ha tsileno a re chemecheme a re ipelega re tshwanetse ra ipelega ra bona gore bosilo ba go kae. Morulaganyi wa ditshupo tse Rre Mogorosi o supile fa a na le tshepo ya gore setšhaba sa amogela molaetsa wa bone ka ditshupo di godile mme ebile ba itlama go tswelela ba rutuntsha setšhaba. Maikaelelo a rona ne le gore ditshupo tse re ne re di kgaoganya ka dikgaolo gore mo ngwageng re ne le dikgaolo tse e leng gore dikgaolo tsotlhe re kgone go tsena mo go tsone. Setšhaba se rotloediwa go beeletsa mo go tsa temothuo ka e na le bokgoni jwa go fetola matshelo a bone mme ebile seo se tla thusa le go ntsha dijo tse di lekaneng. Lone Sekobo, BTV News, Digawana. Wetso lebeletse dikgang tsa Botswana Television mme re le bogta go botsweletse o ntse o ikantse rona. Fa re le mo tsa mafatshe a sele mafatshe a simotse go romela matshediso go lefatsheng la Iran morago ga gore tautona wa lefatshe leo Re Ibrahim Raisi a tlhokafale mo kotsing ya sefofane. Pego ye e ntshitsweng ke bobegadikgang jwa puso go lefatsheng la Iran e tlhalosa fa tautona Raisi a letse a amegile mo kotsing ya sefofane sa tlhotomo se a neng a se palame a le mo go tsa tiro. Dipego go tsweng kwa Iran di supa fa mabaka a seemo se se neng sa iketla sa loapi e le one a dirileng gore sefofane seo se phatlakane jaaka se ne se ikaelela go kotama ka potlako. Go kaiwa fa setlhopha sa banamodi se phaketse se gorogile mo lefelong la kotsi go bapa le toropo ya Jaffa ko ba fitlhetseng ditopo dingwe di shwele mme go ne go le thata go bona gore mang ke mang. Tautona Raisi yo a neng a le dingwaga tse di 63 o tsene mo maemong a go ka 2021 a ne a patilwe ke tona wa mafatshe a sele le ba bangwe ba golwane ba puso ba le babedi jaaka ba ne ba ile leetong la go bula letamo kwa lefatsheng la Azerbaijan. Mo nakong eno mothusa tautona Mohammed Makhber ke ene motshwarela tautona. Ha re bola gape go kgaolong ya borolong molaodi wa kgaolo ya Good Hope Re Rapitsi Mathumo o tlhalosa fa a tshwengwa ke tshenyo e diragalang mo terateng e laolang mo tsamao le matlhoko a leruo fa gare ga mololwane wa lefatshe leno la Aforika Borwa. A re ntswa puso mo nakong eno e tsweletse ka maiteko a go aga terata eo sešwa ka maikaelelo a go laola bolwetse jwa tlhako le molomo jo bo tlhagileng kwa Aforika Borwa. Banni ba metse e mo melolwaneng ba tshwanetse ba emela tshenyo eo ka dinao ka ka bakela itshola lefatshe leno mathata fa bolwetse bo ka fitlhelwa ka kwano. Pel Pudhudu. Go tlhalosiwa fa go ago ya terata ya sekgele sa 182 kilometers mme e solofetse go lopa puso madi a kana ka 60 million pula. Maikaelelo magolo a terata e ke go kganela bolwetse go tsana mono gae ga mmogo le go lwantsha bogodi jwa leruo. Selo se se apisitseng banni ba kgaolo ya Morolong Kobo ka letshoba. Go ya ka Rre Mathumo go lebega dirukutlo tsa mono gae di dirisanya le tsa Aforika Borwa go senyetsa beng gae. E diretse gore e sireletse market wa rona wa beef me anong kana tako le molomo ha e ka tsena mo Botswana market wa rona wa beef o tla bo senyega. Me jaanong se re simolotse go aga terata e ka ko teng le gore gompieno ana re bua re tsamaya mo go 15 kilometers me re sa le ke di-kilometera tse leng gore di ka nna 160 gore jaanong re ka tarawela mo goreng jaanong re be re na le dual fence
terata ya bobedi e leng gore ke yone tebe e re ga re sena go ya ga re be re terata e heletse re tshwanetse re be re heditse ka kgwedi ya Phukwi e le 13. E rile fa go ntse jalo barui mo kgaolong ba supile fa ba itumelela tlhabololo e tlang ka go ya go ga terata mo kgaolong ya bone. Maikaelelo a rona mo go sepuso e setseng se dirile re setse ka la bobedi re tlabe re tlhopha komiti e leng gore e tlile go tlhokomela didirisiwa tsotlhe tse di gagang mmogo le tsamaiso yotlhe ya sediba mo e leng gore mo go yone ra go itirela molawana wa gore dikgomo di seka tsanwa mahala ka ntata gore goromente se a re se diretseng mo go rona re tshwanetse gore re se somarele. Batswana ba ba nnang mo karolong mo kgaolong yone ya molelwane wa South Africa le Botswana re ba kopa gore ba somarele teratae ba nne karolo re dirile gore ba nne karolo ya rona. Batswana ba ba nnang gaufi le molelwane ba kopia go somarela terata le go itlhokomela go tlhomamisa gore leruo la bone le sireletsegile. Pearl Puduhudu, PTV News, Banyana Farms. Botsopi go rena wala gone ha mmetsa metshameko di a tswelela. ta tse go leboga kaelo kana kgetsi ya tsie e kgonwa tse go tshwaraganelwa mo thuetso madume dumela mogala dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo me farisi mola ka tse di se monate palelwa pala sekgantshwane sa mabelo sa monoga e letsile Tebogo ba rotse pego e tlhalosang fa mmagwe motabogio e bong seratiwa Tebogo a tlhokafetse pego ya re mmagwe letsile o tlhokafetse maabane phakela leso leo le diragala jana le tsile a seo monogae a le kwa lefatsheng la America kwa neng a phadisanya mo kgaisanong ya mabelo ya Los Angeles Grand Prix kwa feditseng mo maemong a bobedi mo lebelong la 100 meters ka matlhatso e ntse e le mo go lone letsatsi la matlhatso sekgantshwane seo se ne sa gapa ditota di le pedi tsa motshameki yo ga isitseng wa rre le ya motshameki yo ga isitseng wa ngwaga kwa moletlong wa ka bodietsele wa bo 43 wa Botswana Sports Awards o neng o tshwaretswe kwa Royal Area Convention Center kwa Tlokweng letsile o fofoseditse folaga ya lefatshe leno kwa godimo kwa dikgaisanong tsa mafatshe a fenya setsele sa selefera le sa bronze mo mabelong a 100 meters le 200 meters ngwaga yo fetileng kwa dikgaisanong tsa World Athletics palelwapa la ga Metebogo ba tlhalositse fa dipaakanyo tsa phitlho di santse di tsweletse amowa wa ga seratiwa o robale ka kagiso Faragatela pele matlhogonolo botlhole ke ene mampudi wa kgaisano ya dibaesekele ya Road Cycling National Championships ya monongwaga morago go gapa maemo a ntlha mo lebelong la mamang la sekgala sa 140 km mo nakong ya 3 hours 32 minutes 29 seconds le le neng le tshegeditswe kwa Botswana Police College kwa Otse Maabane a rutwe Kgomotso Sefako. Lebelo la sekgala sa 140 km le semotse le masheta jaaka mongwe le mongwe ba pagami ana le ka go itshetlela morago di kilometara tsa nthatse 20 bothole le ba pagami ka ene ba se thopa sa Team Swift ba ithaola mo segopeng seo ba fapane raketa pele go tswa fela ko motse wa Ntlhantle go feta Karanaka Moshopa ga mo go lekanye go feta ba boela Otse ba ntse ba le sopo seo bothano bo bone bo khabisana sethito go feta bothole a ithaola mo go bone mo sekgaleng sa bofelo go gapa bo Find out that there is no competition today because the only people were guys from my team, so we didn't have that much competition today. So like from the start we decided just to break away all of the team and then just work together towards the finish. Lobelo la baba botana la sekgala sa 90 km le phangmotswe ke Rebone Khunofu mo nakong ya 2 hours and 25 minutes a latelwa ke Tlotlonare ka 2 hours and 48 minutes fa le tlole se bonego a gapile maemo a boraro ka 2 hours and 58 minutes wa mentwa ya gae wa sethopa se John Moore Cycling ke mo fenywa letakore leo ka go bomme mo nakong ya 2 hours and 46 minutes a latelwa ke Nonofo Maswabi wa Jwaneng fa lo bopokono a bofeditse mo go a boraro. It was okay, but then coming back it was very challenging because of the headwinds and the hills also. So yeah, overall it killed me, but I managed to finish. Yeah. They really did give me the competition I was hoping for, and yeah, they really did kill me.
In the end, I got first place, which I'm thankful for. And this race was very technical because of the climbs and the wind. It was very windy, and I could say I suffered a lot because I didn't prepare that much. o ntlametse maswabi ke ene mampudi wa lobelo la sekgala sa 60 kilometers ka go borre morago go le gapa mo nakong ya 1 hour and 36 minutes. For 60 kilometers, it was fun and good. The weather was quite cool and I enjoyed it. It was the first one of my fastest race. And it was a good one because I became the national champion. That's a really good achievement for me this year. Letakore leo la 60 kilometers ka go basetsane le fentswe ke Michelle Kalake fa ka go under 13 le gapilwe ke Kira ke na ope wa tsela Riders. Khomotso Sefako, BTV Sport, Otse. Setlhopha sa Township Rollers se notile sa Johaneng Galaxy ka nno go lefela mo motshamekong wa beke ya bo 22 wa ligi ya Botswana Premier. No ya ga Onkarabile Ratanang e ne e faditse fa setlhopha sa Popa se gapa dintlha tse tharo go fokotsa ketapele gareng ga sone le basireletsi ba sejana Galaxy go nna ya dintlha tse tharo. Mo motshamekong e mengwe ya ligi eo ditlhopha tsa Security Systems le Siwa Flamingos di palalane ka maleka a dinno tse tharo setlhopha fa tsa sa Matebele FC le VTM tsone dingangane ka maleka a lefela setlhopha a re bone dintlhakgolo tsa motshameko wa Johaneng Galaxy le Township Rollers. Kingfisher Elias Mbatsi feta ka motho bola boxola di 18 tlhatlhola ka morago Fortunate Thulari bona tlotlo deflection brilliant save para bone Viva Sikele wa romela Sikele a re bone lefty Ratana. We tried our best, and our best was good enough to give us maximum points. It was not easy, but the boys applied themselves. I give credit to them. They did a very good job. If you remember when we were saying to the goal scorer, Ratanang, we're always saying, we emphasize on that the moment you get the space, sometimes forget about defending. Attack the space behind you, or if there's a chance, aim the far post. I'm so happy for him. He did that and he gave us the only goal that gave us 3 points. We did everything right. We created, but there's just one mistake which led to a goal. We did not deal properly with the fullback, the left fullback. We allowed him to get closer to our box and he took a shot. He scored a beautiful goal, which I believe that we could have tracked him into that zone because we knew that him and Sekele will be getting closer into that zone. So we're supposed to track him, but unfortunately, it's part of the game. Setlhopha sa Western Dynamites ke sone se tla emelang kgaolo yang habe kwa metshamekong ya makgaolakgang a DTCB kgwedi e tlang kwa Francistown. Se se tla morago ga gore setlhopha seo sa Maung se fenye the Lord Sporting Club go tswa kwa Shakawe ka dinno tse 5 go lefela mo motshamekong ya go tswamang go tsenamang ya kgaisano yang habe Regional Championships. Mothuso Mahatla Anku a itsewe ke Moegami Maretha Kaisara le atla sa one ke neilwe ba bega. Western Dynamites e gorogileng kwa makgaolakganyeng morago ga go gwarasanya etsa Green Stars ka nno tse di 21 go lefela kwa se ka makgaolakganyeng e thomile kwa pele ka dinno tse 2 tsa ga dimpho se dirwa mo motsotsong wa 57 le wa 67 wa tikologo ya bobedi. Bengae ba tswelela ka go supa letsogwana le lefa go dingwana mo motsotsong wa 75 Patience Babinang a nosa nno ya boraro. Lebogandi Lilo a garela phenyo ka tse 2 mo motsotsong wa 72 le 75 go neela Western Dynamites phenyo ya tse 5 go lefela the Lord Sporting. Re team e ke team e lore e tshameka thata power play ke team e taboga. First half ke re le bongwana ke kare let's go there and observe them first. Re le ke go itshameka re le go re se more offensive le more defensive re batla gona re me ba tshutse eng. Tota mira le ka go continue jalo first half. Then second half ka go bua le bona nya that team has a team e bonako kwa mo bolong. Let's try to be first into the ball. Now let's throw our dice to them. I'm happy for Dynamax. They made it. They prepared. They won against us. We lost our game on the second half because of some few
hiccups that came up. We'll go back to the drawing board and prepare for the next season so that we can compete. And the issue of injuries also affected our game. Re na le bahenyi ba dikgaolo tse tsotlhe go leka go bata mohenyi wa boammaaruri wa ngwaga wa bolo ya bomme wa region e yang Habe. Re setse re na le dingwaga di le 2 di le 3 re ntse re tsamaisa bolo kana re leka go re nnele ngwana wa mosetsana tšhono ya gore le ena a tshameke bolo go tsamaelana le diphitlhelelo tsa lehatshe go lemogiwe gore bolo football ga se sport sa borre sa akaretsa mongwe le mongwe. Kgaisano eo ya malatsi a mabedi e neng e rulagantswe ke Habe Regional Association e ne ya akareditse dithopa tsa The Lord Sporting, SA Green Stars le Western Dynamites. Martha Kaisara, BTV Sports, Maun. Setlhopha sa police se weditse liki ya borre ya kgaolo ya borwa ya Lukara Netball se sa latlhegelwa morago ga go tswapetsa sa Presence ka 42-33 mo motshamekong wa bofelo wa tikologo ya bobedi. Maduo ao a tlhomamisa fa ba fetsa tota se fetsa se le kwa setlhoeng sa loko ka dintlha di le 14 go motso sefako wa latela. Kotara ya ntlha e simolotse le Masheta dithopa ka bobedi di dikanakano ga utwa di amogana keta pele fela police ba gapa ka 97. The Jaguars ba tsholetsa lobiro la motshameko mo kotareng ya bobedi ba ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 21-15. Le fa ba ne ba le ka fa tlase ga kgatelelo banna ba Presence ba seka ba ineela motlhofo ba neela police padisa mme Masheta go leka go boela mo motshamekong fela banna ba gagaola Thematlhare ba ikaga sešha ba boela mo motshamekong ba supa tshameko a maemo a go godimo ba e fenya ka 28-25. Kotara bofelo a boele Masheta le go feta le dire pele ba loko police ba dira go kgona ga go rata ka Presence e neng e setse supa le tsapa ba e fenya ka 42-33 go kwadisa phenyo ya bofera bobedi mo metshamekong e fera bobedi. Motshameko wa today tota no sa wela hela sente bontsi ja di-player tsa rona di na le dinjari ano ne re leka go tshamekisa halele hale re tla re ba ntsha gore ba kgone go prepare la game tse di latelang tsa top 8 yaanong all in all nkare ke lemogile gore our mid court kono e leng gore tshwanetse re go baakanya thata mo go one. That was an exciting game because like ne le khanya gore police ke team e thata so ha o tla go bona o tla well prepared so isong that hela we've got 4 players ba ileng gore ga rena bone o mo ga rena le bakela injury o mo ga rena because ona bana mahula matana ko Francistown o thawela ko Francistown o mo go tsa tiro o mo go treating ka tsa tiro o mo ga tsoga ona le leso kwa lapeng ya no mme hela gone ene le monate because I think relevance ne re expectile go bona margin o motona as compared to ka hentse ta bita teams dingwe ka teng so but our plan was to stick gore margin wa bone segolo ha ba re jelo ne less than 10 and mo gore bereketseng ya thata go le go tona gore hela re ile ra latlhegelwa ka the last quarter but the first 3 quarters ne re tla dira sentle hela go latlha match ha re ntse le re tsa gona le that injury ya goal attack o mo hela so go bo ka re go dropa tempo nyana rena mme hela ka gore re bereka as a team we managed gore target a rena re kgone gore re itlhe mo motshameko o mongwe e lwa leki ya bomme Vipers FAPile se ko mogateng wa Loko Presence ka 87-28 go kwadisa phenyo ya bone ya paka eno go motse sefako TV Sport mo Goditsani. Bothetso a re sa go le tlo le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale ta tsele boge jalo morwa re tshepiso sekolo o ne a rona jalo ka puo ya diatla tšhimaša go motsetswa thobeng tšele phepa ka yalo sa bone o tlabe a bua go tagarela jalo thulaganyo ya Botswana Connects ga kologelwa le potlapotla le ja pudi mo dikologa o ja khomo ya tona ke be ke entšha tlhaba khobe ka mutwa o dire tiro ya gago ka matsetseleko o le moko thata ka gonne sa mosima le sone se bonwa tšeo thata tlholantso bereka ka bonna tla bonno kopila le botswerere tšelo rata lo tlhebo kalaje mo dibutšong.